Tahu nih ngejar hulian gerogi, mas bagus kenyam manis ngainang lempuyangan. Indah yang tiang herangkan beli penadiannya yang sang rejuna uling seledetan peninggalannya kandungan dulang tangka tiangnya temenan rasa yang ulian namun ingai boyang apa kini madan kasamaran hati ini start terliang jarum kabar malaya. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek beli dot kegelahan. Jatuh cinta takkan jatuh cinta tresnan kange sing hidang
tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis
tiang kone nawang tresna buka kena hipnotis dewek tiang nepidan tata lagat tiang kembali ulung sayang tiang digalutan bali ganti tiang nyerahan paukudan belajar tiang disumani menyantong mada ketara status melinei ada tiang Allah tak ganti sagam kurana timpa pidana nguntunangan nyasa tiang nyasa sing bungan tiang jadi kuranan kedua buka kena hipnotis dewek tiang nepidan tata lagat tiang kembali ulung sayang tiang digalutan bali ganti tiang nyerahan paukudan belajar tiang disumani menyantong mada ketara status melinei ada tiang Allah tak ganti sagam kurana timpa pidana nguntunangan nyasa tiang nyasa sing bungan tiang jadi kuranan kedua Cotek sambungin layo Mekejang kotek tutur ngelantur Nuturang empukan milu Nuturang suarkan jag paling tahu Netiang buka mebalik wayang Nenuturang cupak ke surga Satu
satwa-satwara ada, konten karuan saja sebatas order. Apang enyak ada kande, pengenah ne paling bisa. Ye mula saja demannya dua, lan satwa yang apa ne seken ada. Suut monto megarang empugan, suut nyatuang suarga, beswayayan beserem rai, yen ento terus budang badingan. Hanesakan kena hang jani, apa nilai kerjakan buin mani, pangedusing tutur ngelantur, hidup mati depang widine ngatur. Satwa-satwara ada, konten karuan saja sebatas order. Apang enyak ada kande, pengenah ne paling bisa. Ye mula saja demannya dua, lan satwa yang apa ne seken ada. Suut monto megarang empugan, suut nyatuang suarga, beswayayan beserem rai, yen ento terus budang badingan. Hanesakan kena hang jani, apa nilai kerjakan buin mani, pangedusing Pragat itu mang suarga kerjakan mani sing ada. hidup mati depang widine ngatur.
rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh ya aja beli
rebutin timpal didian buka sesenggake pagar makan tanaman sing tua sing baijan makajang nage ngalir eduman yening makanya ngain anak lomba perang merasa GR pendidian ngai tiang uyan takut salib di tengkolan sing kuat sing tahan melah tunangan dadi rebutan LGBT lenggan temuin takdir samping amah gedang lipin yang amah endren beli tiang yang ngelahang sing dadi nak wen makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng benda seceko madak beli sayang beli pisang selingkuh. Yening makanya ngain anak lomba perang merasa GR pendidian ngai tiang uyan takut salib di tengkolan sing kuat sing tahan melah tunangan dadi rebutan LGBT lenggan temuin takdir samping amah gedang lipin yang amah endren beli tiang yang ngelahang sing dadi nak wen makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng benda seceko madak beli sayang beli pisang selingkuh. LGBT lenggan temuin takdir samping amah gedang lipin yang amah endren beli tiang yang ngelahang sing dadi nak wen makin LGBT lenggan dibuin tanggo ngalih omang-omang goreng benda seceko madak beli sayang beli pisang selingkuh. Elo negak jadi samping beli suwud elo ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener Dejenguku munyi di samping nengai pisuna neng ranayang
raga meuyutan. Tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama dituri nusukin kamu mai abe otene sing bener kepadi lu mengkeban tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli kenyalan beli nak muani pasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang. Udong do masalahnya lo, nah terus terang lo, jadi bererainan. Beli bekal singlah, nah ada bungkung besi. Beli tunian ketemu aja ibu tuh beli nak ngadep bungkung lo, pengpayu je lo merainan, panah melali. Sebenarnya beli sing jedot ngorang aja lo, nah lu pengawan kan, langsung lu curiga aja. Mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia singkarwan anak mekenyam demen tekeni raga di malung orang menyama dituri nusukin kamu mai apa otene sing bener kepadi lu mengkeban tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa yen ilo dot mapayas ke salon lo kal ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal atahin beli diastun beli kenyalan beli nak muani pasti bertanggung jawab rekening pianak kurenang.
Nuturang seperti beliwat ngelat tunangan bareng satu kampung, ngalegai ke kota, hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan. Kang wang malui renu kuangan, mejani tingkahe melenan, payas adine kerasa lebihan. Adis tata memede, papas telat mulai, apa bede-bede ngamun. Kikeng kene adi nage mapalasan, tepoken beli adi bebe eman, ngajak atasannya ngorang sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jadi, sing percaya teken puluk ini benin, buka dagang kasur, ide-ide ngaba, pemuputi anak lemu boe. Nejani mulai tiang pendidi, rerama nakonang muda ilo sing barang, iya sibuk iya lembut me, gagahin menumpuk ketut yang jauh gahin ni metumpuk ketut yang nyekerin. Sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Tadi menipi rasa yang jadi, sing percaya teken puluk ini benin, buka datang kasur, ide-ide ngaba, pemuputi anak lemu boe. Nejani mulai tiang pendidi, rerama nakonang muda ilo sing barang, iya sibuk iya lembut me, gagahin menumpuk
dirurungi kaja kelo kebil-bil tiang nakoni ketemu ngajak matua buong nepi dan tiang biasa mecepatan nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu dan tiang saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra mirim dan ada hutang semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang dumada kiraga sami bahagia saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang dumada kiraga sami bahagia
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan Bapak, Iya ya, rumah tenang nih. itu tunana. Apa sing cocok, sing selevel, putusin. Yen toleh bali ulit di peninggalan adi
serasa ada ne engke bang adi. Tatkala beli nakonang tanpa sadar adi ngeling, sahasa ngelut dewek beli. Bawak satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, nyastun sakit beli rasa yang dicoba lakar ngang sabang. Reraman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang reraman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan. Satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, nyastun sakit beli rasa yang dicoba lakar ngang sabang. Reraman adi ngalih mantu mapan nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang reraman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan.
jalan hidup meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti, tain bakat rasa yang. Liang sing tadi uber sebet sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tusing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebet sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemet tusing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti nunas icering yang widi. Sabar ngarepin kegodaan, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani.
rasa salah, kerasa yang tiang ni jani. Adi nyalanin hidup susah ngajak beli. Dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta, sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi. Anto sate angon beli beban di hati, beli singnya cara mantun bapan adi besikan. Pegawai negeri masa depan mapan, bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit. Enggalan elak beli ngajak matuani, sebilang mulai jok pragat metalan. Yen mantune besikan satengah begagapan, ampurayan pianak bapa juang tiwas. Dan manut rapi sane ke harapan, ampurang tiang ampurayang. Mau giring panu madiane neliana, adi singguin kecunduk ngajak beli. Sate angon beli beban di hati, beli singnya cara mantun bapan adi besikan. Pegawai negeri masa depan mapan, bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit. Enggalan elak beli ngajak matuani, sebilang mulai jok pragat metalan. Yen mantune besikan satengah begagapan, ampurayan pianak bapa juang tiwas. Dan manut rapi sane ke harapan, ampurang tiang ampurayang. Mau giring panu madiane neliana, adi singguin kecunduk ngajak beli. Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar lu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan, social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen
rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, oyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep menjalan. Biaskan uya corona, nanging bulanan tetep menjalan. Kaleng kehidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, adet yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pakuh pangkiang kaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Tetap menjalan. Kaleng kehidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pakuh pangkiang kaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Kondeng di tengah ya, ini caranya. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayang ini urusan. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan Bang. Nyumunin iraga ketemu, badai sing menyat balikin adi.
Pengelapian aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin nang rasa ragu belikan adi Ngubarin bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Di subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang sayang ragan adine Tanging beli masih dan hidayah Ngelahan adi Lihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sing sida ketutugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Subane raga pada ada ningelahan Jujur berikan hidayah Yang sayang ragan adine Tanging beli masih dan hidayah Ngelahan adi Lihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sing sida ketutugan Ampurayang Nejani belilakan metilah